tuni i Olympic ding sar John Lalguite ahia ama cycle tai hat le India pumpia thei bana khovel pumpia zomi te la kama sapen London Edinburgh ki kal 1500 kilometers tai tung ma sapen ei jakina thupi saina tunina ama Olympic ding hi hetu pa John Lal ama saina zomi chibai ama sapeni na London le Edinburgh ki kal 1500 kilometers hilial nang watai tung nai changina hiai na zo ina how do you feel bang nalung sima oma hiai LEL tai di chia ka ki preparein atungin lungsima omma sa pen a hi le I kwate hiam dem un na hiam ai kile kwate hiam va compete un na lam hi zolowin UK a toughest ati ziakwa ka capabilities test un na a vatel ma ka hi a hiai ka zo a ilung sima feeling omchu icha express thei le hi kia lungkim na contentment thupi tak akineya aziak chu hak salwa hi manin hak sat na tuam laka hiai tan bang ma boina omlowa zo khethe aki ompen ha ki pa wai ka sama ma a bana itaksa in ngap in zo thei di din munin nom lele ivan zat te bang zat the ya hongom non lo thei a hi man in wai te teng bang ma boina omlowa hoi taka zo thei aki manin pathian honom pi na a hi ka chia ka ki pa ka pathian tunga ki pa thu ka gen hi ki pa wai mama entu te tam semin ite chiang semnari na sarjon lal hi hun paisa 2020 kumina Z to Z gateway of India aikele India gate ake patina gateway of India tan kilometer sang le zali le somguk 1460 ha ninga le zan gukina anatai tung ta hi wai bana brevet CKB wai chu kilometer sang le zani leng Dakar som kwa sunga anatai swakina hiai hi CKB ki chei le climb ka bab hiai azoi nai climb ka bab title leng anamu hi bana brevet LOC hiai hi Delhi ki pata anatai tung walk border tan kilometer sang khat hiai leng anatai tung khina adang title tuam hiai to ki saina giat bang anamuta hi wai jakina heutu pan hi hun paisa leng ana hioi mama ye ti jaka hi London leng qualify na anamu hinge hi chi ipoka wai jakina tuna heutu pa zone hiai cycling to ki sai na background le aikele ZCS zomi cycling squad ong ki pat khiak dan tamlo on non gele chin hoi die cycling background chile nidanga neulai honga cycle in tai te hi maya huchilo tu tung lockdown inon pha in khovel pumpi lockdown jakini boiwa lockdown hongki hong in lomte to ina mai sangin chi in saulo lo hi chin kilometer som ni hi chi khong ka batai sekwa indicate tan khong huchin ka batai wa himale hunong pai to in hi cha tai tho hi le atam jos deu tayu na bang hi chin hong om to in olola a kilometer te hon khang sakin huchin event koya event ta atel thei dia chi khong hon zong khia in hucha ola hong ki pan ka hiwa huai ka tai lai un hi cha vai tai min nei lowa tai sangin min khat nein tai niu ka ki chiwa huai in zomi hi na to zomi cycling squad chi hong piang hi ke pa wai ai le hiai to cycling a ludina special inspiration ai kele banginon lunglut sak deu chi mi ma to mi ko mi cycling vai yang lunglut sak bik chi le om tuan kia ke personal taka hun zat dikna khatin ka ngai to ken a cycling chau lo le sport him bang hiam engagement even nei pen kha hun zat dikna hi in normal routine hela ma office kai te hiam ai kile college kai te ai kile student te why in all normal routine hel a thil khat if engagement even nei na kha
hun zat dik na hi ka chia wai bana taksa soi zoi na hi a mi hing idam the na ading in le poimo a wai zia ka cycling kha hun la hun hek a hi na sau pi pi ki tai hi na a wai hun sung i tai sung na na chu thil hoi lo ngai to na di hun i chi ha ai ke le va khoi na di hun man le om lo in hun zat dik na atoma genin mo danin ka ngai to a hu chi kom koma tak soi zoi na le hi in phatuam ma hin kamu hi Rendoners ki chi kha bang chi na ya Rendoners number hong ne wa yai Rendoners number hong bang chi dana ne the dia ya le hi rendering te kha i lam sau tai kilometer zani apat atung lam tai him te kha renderer akichia oh renderer akichia title wai zani tung lam na zo him le wai renderer title nga na himaya oh wai kha hey odex friends a patahia wai ading a one time registration hiya annual khat ve na wa ki registered le wai na odex number hon peding wa wai odex number na nei chiang in khovel pumpi india chau hilowa hey odex te sai na hima a local registration a event registration pia in koi mun pe wa vatel the hi wai khat ve iwa ki register le i odex number ki nei hi even na tel chiang wa kha avan ki sia hi mai kele mangyam background support ngai khongom chiang a amau hon hi sakuya ki le no ki avan khong ki puak nei hu ya e ai rendering him kha self supported a hiya self supported a hi na a ma ni ki todel bangyam boy na hak sat na itu alele ma ni ki todel a hiya even ma tengin waiver form on sign sakwa bangyam consent bangyam to asiat na itu ale ei mo a hi chi dan dewin consent form on sign sakwa wai kha bangyam to asiat na itu a hi le ei mo puak huchikom koma control point khong amau itu fu a hi le hon pan pi lo hi tuan lo mo hi le hon pan pi di chi pen kha amau responsibility chu hi tuan lo okay ki pawai hu chi hi le to hi ki dem na to ki saina price money khong om idea mai kele om lo idea ai kele bangja ka om lo chi khong ko tai te kha format tua ma hiya long endurance ride ma a hiya hi te kha race hilowin marathon dan hiya dakal hun chiam hon pia ku huai sunga zo ding chi dan hi huai hun sunga azo him i medal mu hiam i certificate mu hiam ki bang vet ma a first a second a third chi dan de om tuan lo hi ai te kha a chi le hi ki tai dem nai ko mi hat London banga hi legendary mundanga an hat ma te kong hong telwa wai te khong in abang lamen hong tel hi dum na ging tai mi male chiran de akisai chiang in ahak sat zo khople mi phuru a hi maya okay wai chianga lamet nei hilo min wai ahaksa min haksa asak pe nu iwai ichifa wai lungkim na contentment imu wai hi a price money mo a tel tianga dinga tu tung na wa tai na pe na sin hiak tuam mo long ride khonga disren low thei low disren low di avachi thei ke ya a participant te tunga le akinga a bangai target a henten hun tom chika zo pa ut a henten hun a maximum time a zo na kule cha ola kul taka tai le mi hun khopamu mo himale lam sawa hi na a atang pia i mut kham lo zia ka hiya i mut kha i dei banga ki i mungam lo chi mai ni hun pa mai hi na mo wai zia khong a hi pe na wai cha nek le don dei banga i dei dan taka kine man lo okay kine zo lo i chi zo diama wai cha a hun ma pa mai akisak mana mo
hun bang chile ki safe thei di chi chau ki ngai to ai na a hi chidan deuh te chu om tang pia hi hiai dakar za le som khat na tai sunga nek bang chi khuna ne bang za na ne ai kila nek te bang chi dan hoi na sa ya bang chi dan quality khonga chi ko hi hei eliela hi athil organize ha a filma ma wa professional paint ma soi sel di bang ma kia control point som ni na laka control point tinga nek di don di akima hoi bana ares utia dingin dormitories lian pia mattress tampi som nga zakhat khong ichak ki ko in a utere sa uten neu donu hoi hi a himalaya hun khong a time management ma asiam lo te isiam keile a huna zo lo bai bai samahi azyak chu ita tol ta hi mana nek di hongom ta chi mana sot pi vanek a hun va west thei ma ai keile khol na di res na di mun hoi on piak zia kwa i time limit thei lo zena varesin atopa i hunin hon dai lo zo lo chi khong le mi tampi oma hoi zia ka hiai cycling i chi kha on gen sau jek leng i tha avatai tha na zia ka vatai avaso chu a hilwa a hoi khela til factor tampi oma i dena kon gen time management i chi khong mo ai kele til calculate di til hisab di til tampi oma van bangza kapodi azang thei ki ut la van apoimo akima puang ngai chi khong mo hoi chang anek le don lam kala control point ki kala bangyam poimo leng emergency akanek di chi dan de khong ai kele dam doi ka luong na le chi dan de khong ki sak khol na di tamina tama ni tak bang na light a battery ong be khale na battery backup da kal bang za a poimo mo hi chiran de calculate di ilung sim okay is zat na di isen na di tamina tama hoi jaga ken chu cycling thaguma vakitai hi ma le lung sim 60% khong ai dia tha tak 40% khong ai do ka chi je na mo hoi kha manage siam ngai cyclist na hi na yai to ki sai na banga advice na piak cycle normal cycle za thoi hi kile bang chiram deute adin hoi na sa hoi so amia ong ki depend dia hima le hi chiran deu aziak chu hi te re sa hi lo ziakin mo cycle khat po jang le le poi kia hima le lam saw hi na azang khai azang ki dei a hi pen maya okay hilile hu chipia mi MTB khong ai kile hybrid khong ai kile fat bike na san janga le hong tel omu hi mi mo hoi zaka a comfortable dan na hi pen mai hoi changa a odex himin a phalu kha engine om lo hi pe ma di okay a hi pe ma le khat po phal hi mai mo India khong a chu yai aerobar a phal kiwa hilile foreign khong a chu aerobar ngen khong azang siam tian hoi khong izat le nuam lam sawa dinga okay ki pa wai tuna abana London lama lu dikta hi London gimnam vilvel la he na lompa hi tuna London lam to ki saina bangtaniam lu to ta dinga a hi le hi London tan na watung the na dinga banga qualification ngai bangchidana London lu the hi bangchidana wa qualify himim chi khong tamlo nom gen non thediam elial kha again chiangun ho chik again ule qualification bangma ngai lo registration na hi wa amun nong tung na kule chi hi maya hima le hi na I capabilities ki theya kwan poimo a wailo khovel pumpia mi a ut tam a hi manin slot kha a how kiwa mo okay hoi zia ka I past experience bang hiam te on en ve wa hi qualification om lo chileu le mo hoi khela adang aval te kha balot khong a hi se ko hi atang pia hilele tu tung bang khata e tu tung 2000
22 pe na chu adika 2021 om dia hiya hilele covid ja kinon postpone wa hiya mi rider tampi anaki register sa chimai ni covid ja ka ki withdraw ai ke le Ukraine Russia ja khonga boina tuak anaki withdraw atam ja kun mo tu tung chu participant kum dang bang in atam zo ki a hi bon hi nava pai na banga lam kal ho hak san naw me ai kele amun khonga ki mene sak san na ni nekle ta ki na weather condition chi khong uchiran lua kia himale asai tengun again gi geu chu weather Scotland lam vot loma ma bana vo zugi ge a hi mana vo zuding vot ding chi kha anagen gi geu hi na tu tungle vo azudi dan de wa ki prepare meeting a wai dinana ki prepare hiya himale gin tak bang lo takin tu tung London lam Scotland lam vo azulawin sun cha sat tina sa amo sunin suna ni sa saloma ma ni tak chala vot lua mo wai kong kha challenging ma khata hiya de abang khat alam sukalam taute gen lawin ki pa waya na don na ba na hile yai start point dev den akipata 6:15 akipan in hong tai ha taong hatin Indian participant te lak mga hat penong in dan farm line nong tungta yai ki kal fast below 50 hours sound to nei chu below 50 hours sound zo wa on tai to no ni ex Delmur kichi yai tana kha le Indian participant te laka atunga sa pen hongi injin abana ai le hiya ki pata angong na ai chi on ki zata wai zaka hiya ki kala experience bangane ya chi heu tu pa dong no mi ya sarpa mi ya start point ki pata hi ya dan farm line Edinburgh khel zeka tan ki kali bang what is his experience hai ki kala bang experience nuama sa ya haksa sa ya ikele banga scenic beauty de khong experience gen thi anei ama yai tingi describe jekle chi ingeni hichran de even him itel chiangin a huai za ina tai sa a hi hiya a hi ke hiya nervous omjek gi ge a hi excitement ja khia ai kile thil dena ka gen ma banga cycling ichi kha a control bat lo thil tampi omahi na mo cycle long set hey ai kile dam lo thei ai kile thil tu am tom accident thei ai na ilung sim gu ka kinarvas gugi ge hi pathian ni jingkal da gukle minute som lenga ki pat di chi ai manin ka hotelu pana start line kha kilometer som lenga khonga gamla hiya dang nga le minute som thum dang nga le minute som li lenga chi khon katung pheamun start point breakfast ko punon pia ku zangin breakfast khong ne fatin start line ka vadinga uchin briefing saulo hon nei wa uchin ka kipan khiawa kipan khipa chilodin kilometer nga khong phapan din lamto hong ompa nga la to wa to mai mo aya chu kipan hita hilele en ilung sima I calculate dan thil om itu dan khat om hi manin hun ki west thelo mo hai na control masa katup danin katung pa a hoilo foreign fast rider te khen khat to ki zuin ka tai hut hutwa first second third khong chu ki han ma chi mai ni ki han ma in Malton northbound Hong Tung hai Malton zo en kha Bernard Castle kha lampi haksa ame pa yet dana haksa hi akichi mana a huai zan ma in tai suak katuma aziak chu suna va hi sangin huai zan vare se ka jing chang suna ni sat noya hi sangin ani tak ma hi katup dana hiya atamzo ten chu
ya hak sahi manin huai zan kha maltona resin azing kalbai takang kipan khia hiwa kei tai suak ka tai suak chianga huaya khomial nuai ai kile lampi gamlak khong kiton huai zo ato na tak tak khong tunin ka khena ka khi hong na pressure ki ha piak lua kha okay huai i khutai mek chianga i khut bangin ana abok feel zo mai mo ong bok khe mai koi lak vela pathong na ai he Bernard Castle ka Bernard tun ma Castle. mo Okay. ka tun ma hu cha hong na in ka spray khong line spray khong a spray mai mo Okay. Hi hoi lotel. Yai tana chu dan farm line tana kha 50 hours ching lawai chu na tai. Lali hai la makhan na ngong hong nine hi cha speed kha de hong bang zo no lawai dia. Hoi ja kina hi ya ke pata na hong ta ya hi ki kala ngong na kom pi pi hi cha nong tai ngiu kha bangak sa da na to. hi chi dan do lam sawi tai chiang in strategy tuam to ma ki nei chia ta ka strategy chi mai ni kana tup dan hi le abul tung lam ajak chu lam sawi tai him chiang in bang chi tukin hat hi le atop lama i tha hong kiam him ai ki le boina tuam gen khol thei lo to adi hongom him se ka hi na ken kana tup dan kha lam kim chiang kha maximum a zo de a kin thei pe na maximum a kin thei pe na zo din hu chile atop lama i hun hong all te kha amalama i bang khatin hon rikup di chi dan kana hisapa hiya huai dan hiya hima le i huai Bernard Castle le Brampton huai lak khonga hun gintak sangin ka ha west zo a hima le ka target dana chu pai tho ma pai lai ka hiya Exdelmore tan katunin huai katun zo kilometer som khong ai do som ni khong ai do ka chiam te chet kia ka phakin at sau ka et chianga ka ngong ong kun sukin jen bang che do ka chi le ngong na na ni yan hi mo Okay. ngong na na ni yan hin wai kha lampi to theilwa i che i dak dang na a ngong na na hi mai ma ho chi ka ge na ngong pa zo lo ai ki hi mai ya lung sim bang vak dun mai mo bang chi de do bang chi de do chi khonga Hi ki kal na tai sunga huai Thailand te khat anung to chi dan de wa gen khat ko bang chi dan na lu huai kai. ka kizu yule ama le i Malaysia dinga ahan ma khat a hiya i mut kham lo sim cho hi dia ma le mun khata on doi mai ken sam zel hong hal zot zel in to pa mun khata lam si on het khai nong puk zota wain minute nga hiam kholwa minute som hiam ama kha Malaysia adinga a hat pola hiya hoi ja ka hoi zan ka tayun lampi to lo ma hi chianga aliek katung de kwa sik zo non ma lon katol tua kwa aliek katunun aman kare ke Malaysia ato kalhat pen hinga kalom ten hon mule hon nui san dui ve mo kho ga chia kanui ek kwa kau gel Hi dan farm line Exdelmore ke pata ya depth then finish line tan kha ngong na pi hong tung tai hiu in hong tai hong tung ta ai le huai na tun chetin kha na ngai to na chu lam dang pi ki pa huai pi cho hi nge dia hi na ngong na kha hi na tun nong ina bangza hun bang tan khong na thuak lai. to le na zek lai hi wai da na mo Okay. dam siang nai lo ai ngong nai chi ka tua pat na hi ya hi chi bang ki tuang ngei lo ki experience ngei lo hi na mi dang le tuak tamina tamwa he jak khonga le a give up mi hun khopa omwa Okay. a khen foreign rider te bangin cycle tiu pa he ka kin anunga support din hu china dak theiwa mo chi kho tai le omwa en wai dan i tua ngei lo hi sia ka wai dan hi na chang le ki thei lo ma na lua hi na atungin chu
pain relief ki puai ven Hmm. pain relief nek de do hong ka chia hilile kalung sima wai ne leng i taksa tol atol to i mut swa na laminong pai de o chi hong lao thongin kanengam kia dakal som hong kathuang nungin loi nu ka kola ka ngong an lua hin pain relief ne leng ka i mut swak diam ka chia swak lo di Okay. nein hon chia chi le phone switch off ngalin kania on relief zek bang lele on relief tak tak kia wai kha Bernard Kessel katungun doktor na oma waya I ka kimik saka wai zo yai mangkat tep te hon belin ma relief on pezek bang ma le ho chitelin ngong dom zo hial din on relief tuan kia Okay. wai lam kala lomte Indian rider khen khat tin hon pel ten na helmet la khele chin nuam deuh dei ve on chi le hi ka sa helmet kala khengala azia kha agi khim him pressure pothei lo hi na moi ngongin wain le hon don Relief zek. hon relief zek abanga ni Uche le chu tawai dam doi nek di bang le in lamak teke pata direction on mu au chan ne te nei le chu in lam te contribution le mai lo chi na so ke chumo. yon gen ut na pen chu Yes. amao contribution chu a hi sa mo hile wai yon gen ut na pen chu I muti kham lo dan mo ai ke le I mut swa di alau I lau dan le hun poi mo ai dan yon gen ut na ai zo a jak chu adak kala minute teng hun pa mai mo a hun pai zung zung hei chiang a Mai lam la et ngai la mai lam zot ngai la ngong la na wai kha cha almost manga leaf zolo phial phialam cha mai lam tai wai hun lai na ngai to na give up di lung sim ai kele ai zo ki khol mai ya chi lung sim khong na ni mi me top san di thu khong top san di give up di chi chet chu kalung sim hon strike khat kia hima le lung sima thil tam pia luta na lua hi ziakin ale lama kilometer sau piom lai hi na a hi chipia nisan wai ai kele khovot nuaya va expose ava tai te penden chiangin okay permanent damage khong om thei de o chi lam khong lung sima sau pi hon ngai tua saka e ale lama ka ngai tua chiangin hiai tan kana kisak kol mo ai kele thale zum kana sen na sumle pai kana sen na hiai tan hi chia abe mai di hi thei ka sakia pathianin ka chi tak na hon et hiak na hidin kang ala a ken banghiam chia pathianin atop tan tung dia hon de lawa hi le banghiam a break mat dan tuam om lai de hi mo hon man de hi wain chin tha so pi ka tai nungin lung sima hiai dan ngai to na hong lu ta thatak kala a na lele awai lam hi mim ngai to tum lowin lung sim divert tumin ke speed in hat tai ngam non lo kai manin ko ama ngai sang non lon ama ka target le modify ngai mo chi mai ni ka chi chu hwai da na ki thei non lo hi mana I target tuam I target thak chu 125 hours sunga zo di hi mai okay chi ahia ka tup ke pa wai a chi le hi to hi ki kala 110 hours zang 1500 kilometers tai na dia 110 hours zang nei hi ki hun sungena I mun na hun da karbang za khong pai mim dia hoi taka mattress tunga luma ka kisana ka lup da kali le kim ki kal khong hidin ka hisap okay wai sa tam zodin ka ging ki ngai na imut khol lo nai na nang hon effect thuin na thia na bang hun bang tan in na rikupin na thia a hi chadan de endurance mem kha a wai dinga ki train hi na okay di alo thei lo hi ma aziak chu I muttom nek bang le a om ke le ai ke tui bang le om ke le bang tan sao survive thei di ji
ของอินักเทรนนะหินะยัยของหิดิหิมินก็ก็ยาhi recovery chi even hong zo chiang in kalni kalthum atam pena khakat khong lut le au ma mo hoi taka recover na din atang pin he ki pa wai ma heu tu pa zon lal a ki patina thu tampi ngai khitawa tuna bana don la idong to lai diwa don na poimo ma mai dot nuam non hi le yai London Edinburgh yai ki kala kilometer sang le zanga Dakar za le som le khat avatai tunga hi le yai to ki saina ama personal le ama physical fitness to ki saina banga zilhiak avani thakomia ai kele waya London a Amy society te banga hospitality banga komena ne ya tamlo honil non dina ingen di yai even tungto na pat zilhiak tampi oma yes mi tampi non do tu bangza na valo a bang price money na mua chi khong mo why price money le lo man te sang ma a sum tampi na le zo lo thil tampi vakizil khia hi a thupi ka sa ken chu why bana London a emi te ki piak zo dan te ka va mu bangin khasiat tha aswa ka ka expected ke ya chi mai ni okay kong tung chu atheiwa ka va hojin le atheiwa tel dek ka hi chi le atheiwa hima le finish line na ding din hon na don ding in ka expected ke ya okay ka tunga ipuan du mu anak ki khai ka mu in lung sima le bang ma hong lang jong lo se jen na blank ka chi chu ki om veng vung hi na ma khasiat tha lam hong suaka akipiak zo na teu i thei thak le amau buai office kai ai kile sep na tuam engagement tuam nei hima leu wai ni bang ki su ong thola mo hon na don ko ama i thei ngei om lo laka amau hon na do na ana om bangu hon su gamlum ma ma u mo nuam tuam ma why hiela why finish line apana ei tol dim ki omin i hotel tan cycle tai tung non di kilometer som lenga chi khong ki ngai to laya amao hu cha thoveng taka hon drop phei theyu mo hi chi neu khong amawa dingin ho bang ma lele thupi lua hi akipiak zo na teu mo thupi sam ma ka hi congratulations London Amy Society na hi hoiwa wai bana e hichidana ki na le hospitality te tight schedule la ka hi nak phatom lo te la hi chi mu thei no me ki pawa e tuna abani dong non dinga heu tu pana tunia hesana hi ai teng na wazo bana hun paisa na experience le to ma bana na hi sep lai di te na hi lai di te to tina to khang thak cycle lunglut a competition ya ai kele fitness adia lunglut white ya dingina bang advice bang thupuak ichi hoye ichi dinga hi chi khong pol in yom yam chi tunina heu tu pa kyanga ama ki patina don lai bol non ding cycling ichi kha adia ka cycling sport a khenin ngai to again chiangun expensive game hi achiwa kenchu expensive game le ka chituan kia ilung lut nak le ini bang a bang a tai the hi mo mi tampi te bang le even tia hybrid khong ai ki le ai dikla thon tia tribal khong mtb khong ai ki le nei dan am yong tai hui ut na ma sak ngai hi ka chia mo ut na ma sak ngai hi ya wai nak le alam pp di hong ma hi aksat na khong a lo thei lo hi ya mo wai bana yai hichidan deu dena ama kon gen banga hichidan deu sport him iki involve chiang in direct ya indirect ka ki discipline na khata hi mi hing ichi dam thei na ma hi ya top na poimo pen mo mi hing idam thei le ilung simbang leong hoi ilung simbang leong siang hu chia hi ya wai zia ka idam thei na di nga ilung lut ziak le hilo
a cycling chau hi lo ma sport khat po po iwa i mim leng Hmm. poi mo a hi ken chu ka chia cycling chi kha dena kan kun gen sa ma bangin i tak sa hat na a tai a hi kom koma lungsim tampi sen na a hi ya mo hoi chang a cycling chi kha mi ngin khwa to le ki bangin ate the ya cycling i tai chang in hak sat na tuam itua ka headwind bang itua ka crosswind bang itua ka ai kele tailwind bang ito honoma ai kele vua hongzu ai kele nisa salua ai kele cycle long sia hong puncture chi hong omma hima le hwai hun a top mai lowa lung sima tup tin ten na ne ya itai te le ipan te le i destination mo i target ki tung ve hi just a matter of time mo why dan my life ale hak sat na i to hun om mo hak sat na tuam hing ikibat lo dung zo ya i thil to i experience le tuam hidi why huna give up lo wa i pai zom zel le i destination i target ki tung ding hi chi dan de khong zil thei tam pi oma cycling tung to na pan mo right chiang in tu lai kha social media khong ha ta hi na a mi khen khatin social media khong a posa mi like tam mi comment tam de na zia khong a vatai ai ke le hu chi mi tamina tamwa hilele itu pen a hwailam hilowin ei sunga pat tayu na ichia ai kile dam thei na dizia ka iwatai pen mo hwai pen poi mo zo hi kachia ken hoi ja ka i priority kha set siam ngai ka sa a hoi changa cycle tai chi i edit the a hiya khat ve iwatai itai hun a haksa salele i hon zo chianga lungkim na ki pa na kha gen hiak wal lo hi mo achievement okay hoi isunga ngom pen kha hoi ja ka eima itha han na ma to iwa sep hiak iwa tai hiak ka hi ja ka kwa ma external pan pi na tel lo mo hoi ja ka ki pa na I chi dia ma ilung kim na I contentment bangle kim dia kin ka thia mo nuam dia ka hi hoi ja ka medal khong ihon mu bang mia ding in medal atuam khat athak khong lut hi mai thei ilele en waya I kho ul to I sisan to ai hun tampi to thale jung to iwa mu hia ka hi na aman phat dan mo wai kha a hiya wai ja ka hiai dan deuh te kha ken chu chin chi sa ka hi heu tu pa sar zone akipatina fitness adinga cycle tuan apoi modan le cyclist te hi adventurous ahi bana taksa dinga hoi ma hi chi I ngai khetawa ki pawai ma ab medal lak te hi na etule ya bang khonga kitak ai kele ya chak ki walin chin wai te khong hi account mai bang le count of wallet ni ta hiam ki chinuam da na hi ta wai jakine heu tu pani cyclist ale ana lo chingbana gyms aleng ana zom to jelai chi imutheya ki pawai ma mai hi wai chiang in cycle ki pat na so nai lo mo lockdown na pan ka chia denin so nai lo hi ma le thili hi lam kha ana ki extreme de wadia ma brevet tai chiang bangin aqua va compete hiam aqua va dem ki hi ke le I tha teng so a hat thei pe na mi hi dan lowa hi chi kha kana ud dan gi ge hi ya 600 kilometer bang ka tai chiangun atang pia India lo le mun tuam khovel tuam mi tai chiangun 600 tung lam chi mai ni 600 noi lam chu a hun atom jakin race na di hun akinei kia 600 tung lam hai chiangin hun tam lo dakal khat dakal ni race na di hun a utia ding in mo a jakin mia tam zo dakal som li sunga zo di hi na a mia tam zo in lam kima dakal ni dakal thum dakal li khong resin
chin azing kal khongin a continue se kwa ke ka hi di nga huai amau hi dan tang pi va break to India khol het lowa tai suak mo a hi dan lo ka gen nut na chu mi hi dan lo de wa va hi in amau pai dan khat an nei pe nu i va break le amau le hon ngai sang mai yu moi chi vai te chi mai ni vai te khongin amau da kal som lia zo di da kal som thum le nga ai ki le da kal som thum le kwa khonga zo en da kal som ni le ni khong ai va zo le makhon samai wa hi vai ten mo cyclist le fitness to ki sai tampi ngai ki hin tawa London ava kwan dinga ama India khopi tuam le Manipur le mun tuam ki pata support to le prayer support hina ama fans ama ana support tu te laka ki panina bangen no pane ya machi ingai khelai di he ya dinga ka kisak khol lai khong ai ki le ka kwan lai khong in hi chi hial din kan ngai to ke ya ke ngai to na na chu ni danga brevet tai sek dan khonga len na tuang din amun watung ding in watai din hong ki non di ma pau tam se lo wa chi hiya kana tut hi ma le pathianin de dan tuam an nei dinga i society te i chidiama sap tuam te YPA te ki le kwa zo mi pi te thum na bang tam pi ka donga ngoi te zia khong ai dia ngo hak sapia ngong na pia om laya le i katai tung te thei ma azia kha kavatain mobile kha flight mode ka ko iseka azia chu distraction bang de lo kai manin tu tung chu focus hoi taka ki focus a hi maya til dang bang ma lung sema lut sak lo in huai hi na a kwa tengin banghon na ge na hon na thum pi a chi le ka thei nai ki a huai in mo hima le alam kala sot lo chik khong loi no to ki ho khak cheu chiang in hon na thum pi ka hiu khong a chi zela huai ten lung sim on khamuang sak ma chi mai ni ma tha hon pe ma hi chiran de wa ida huna kida pi a ikipa huna kipa pi ichi kha ichin dano hoi lua hi chi ka kapok thaka hi tu tunga mo i thei sa hi ma le igen sa ma banga i haksan na tuam kala finish line ahun ma vazo chi te ngai to chang in thupi kasa a hei te kha ke hat na ziak chau hi het lowin gam tuam delhi apan hita he no lam kalama pan hita he no ai ke le London apan ai ke le mun tuam pata hon na support tu hon de sak tu te hon na thum pi na teu zia ka hi chi ka hai ki ya mi banga kam siam le gel siam hi ke ma leng ki pak lua ka hi chi hei tung to na ki panin kon gen hi tua teng bana ZCS ka member pi te tunga leng ki pa thu ka ge na amau ten hon ki thwa pi na te hon na support na teu zia ka hi ka chia ahun banga suggestion te hon pia in hon na ki thwa pi gi ge wa hi chi te ka phoka amau te tunga ki pa thu ka gen hi hoi te bana ka in kwan pi te ka ji ka ta te tunga ki pa thu ka ge na amau te zia ka hi tan tung ka hi ka chia zan lai hitale ai kile jing khang hitale ai kile ahun otars tuam huna ka ki pat khia khun te bang ai kile katun hun te banga hoi taka hon kha khia le hon na welcome gi ge amau te hiwa katol ni ka ba ni a amau te hi a hon na enkol tu hoi zekin amau te support na ziak a hi tan tung ka hi ka chia amau te tunga le ki pa thu ka gen hi ki pa wai ma mai zon tunina haulim na nuam tak ki zo theya ki pa wai ma hi tuna ZCS Zomi Cycling Squad founder member pu Sar Zon Lalguite haulim pi nai ni zota hiai tung to tunina tampi in phat tuam pi nge ging ta ZCS Zomi Cycling Squad in Mason Jail hen
God bless everyone.